kiwikenda ena mataka vinakanikuwa onda mode maina mbongi kada batuma na mataka vinakanikuwa ko pinda bakikenda na bivanu esonda ndisha matumekina vi kemuni na sema tume vanu atani na savaliu no muni tikida na no muni ngauna muni sema maikira na mataka vinakanikuwa onda mai rongo tale na bosa nikalo weekend na sema tume na via saibit au paka vina sarti ko weekend na mataka vinakanikuwa na valevu no muni sela no muni ngauna enda sema mai na mataka vinakanikuwa menda mai rongo tale na bosa nikalo na vi tuku eso enda mai vi va kata ikina ena singa vinakanikuwa kasapa nunu itu nina vilu itakine alo tambu kia nondambula na tuku menda na rongo na singa vinakanikuwa mena lutaki kende ani na singa ndai kabi baru taki kina nondambula kesar dakinda baga tali tunga na tamata ni kalu mena mai ngusu ni kalu wikenda na mata vinakanikuwa tale pani kami sakinda bagi kemni na daloloma ni ngone turango tisu karisto na mata vinakanikuwa na sabalebu nomni suletura nomni ngauna na kena tukuni kata gitu na loma ni kalu wiki mami tukuni kata gitu loma ni kalu biasa ibiti biasa vura ena tangan deni bula kerendu bula kina itabi ke bakai tete ke mami kina kimi baka bina kan ko ka tu na bosan kalu ki mami kesar na leoni bata bina kango bimbolei tapi baru tadi tiko kani membola ana mata bina kan ko kita na bosa ya o mai bikin ta bakti kena mata bina kan ko sabasa kaya na kena leo o sana sure tikenda men tuanga nonda masu o sana sule sarana ngauna pinonda bulang do kai ana mata bina kan ko nda sangole bana kalu ena masu ke mnisa ka coba na tamai ke mami mai lomalang bina savale buna no muni loloma no muni ve marroi kena no muni ve tangoma bina vale buna ve singa sama yotiani bina vale buna ve tabi so ke me pakai tabi ke mami kina bina vale buna no muni ve marroi bina vale buna no muni ve tangoma bina vale buna ni mami du mbula dua mami du ve mata bu vale na vanua ke mami pakai tabi ke mami kina be zaka so bina vale buna vika ke mami rawata bina vale buna vika ke mami solia bina vale buna mami kaluna tangen deni bula ke mami bula kina kasapa kali sian sebe kimi na pa de bina kana mata bina ka bina vale buna bata bina kongo bina vale buna no muni be baru takitiko bina vale buna no muni velu takitiko ena ve tabi so sama ipaka zanga utiko kemi vaka bina kebe kemi na voku koni solia bina vale buna kau koni solia bina vale buna ve ngada ni venga rabi sangka rabi tikina na loma ni bata bina kongo ena viva nuwe so rausa pakai tabi tu kina no muni tamata ke mami sa para bina ka kemi na mata bina ke mami kalo ke mami tutal na no muni serau na mata bina vale buna ve yalo ke sarara dambe na no muni serau na mata bina ka ni ko mera mai rongo di kemi tamagu ni aloloma ningai viva ka sinaiti ena lo mamni kene alomni na singa bina ka ni ko ke mami pakai vota bata ena no muni serau na no muni lumu na no muni kau na no muni lang kena no muni kanga na no rombula na no muni lumuti tamagu ni gezenguva ni bakalong tataka ni bi waro take na buku ni songoni kasama bakala ngauti ko na kena vingarak na recording ena hope channel watana kazi vaki mai Auckland mai New Zealand
ni bi vorutaki ni bi vaka tonti tak ena mataka vinaka ni kwa kira na nomu ni velo muti na nomu ni veseraudi na nomu ni viva tonti taki kiviro na nomu ni lumuti merova koko taki teko mavekem na valeu na vialo andu dua rendabe na nomu ni serau mera varongo di kemni mami kalau se kwa kedo bone mami vaka nui mami vaka rabi kivi kemni monna li tak keman na valeu na nomu ni tamata mena rongo na domwana na bangi na singa mataka vinaka ni kwa ndalo mani mami kalau mingai denguba kabosa po kalau tata kongko sakala ni mai masu na mataka vinaka ni kwa mau sa zamba ni vikemni na watake kere mau sa zamba ni vikemni na baroko na baka moli na baka munduo ni aloloma ni rongo sakala ni mai masu na mataka vinaka ni kwa ningai maru ke mai vata tiko na nomu ni loloma na singa vinaka ni ndai na mai masu kumuni chisu ni mami turanga ni mami soro kalau saka mene mami baka mbola men chisu naka osa sudah sarang onongo wana nonda bulang itu kai dana mataka pinaka ni kwa naka Maka dosa yang rebena na lebeni kalau na mataka lebena kali kuah ntaruti ndono ulutangan dina ndono ulutangai mentala baro teki kenda kina ndono ulutangai bagai voltam o sivi mai bang bimbita ichi kenda bang nananu en boleh batekla ni darna reda kasot wastarwatu kina oti nona vengaraviti kuna nonde bagambula chisu mai lo malai to bawdina ni to sanar ngolia bana ultang gua na mataka ni kuah na wale na vekin de maki na wale na masu ni tak ni kintu sabi masu lagi so sa ka uti men matay ni ngona singi ka tumbali lai kintu lag duru mati ko man ngon ni song me ado mai ni ko ka sa baka bakilati ko na toso sa lago ti ko ndo batu kai ni bolotambo na power and count ngon sa lewu mekin nan rendri enangan drivi na power and count na koko ni kalau men dolan men vivaru taki viso tavi nangono bang ya doni tugu liu tugu ndine bagi voltambo na kena ultanga tigo na close of probation ko doni tugu esengan indo mata tatalanga viket so ni katumba ni lo so ra nanuma ni kalu na songota balete ni kilato ko nan wirna bula ramati na kalu ni songota ngaviket dan tanolom so we have no choice yana singrai bagi voltambo o kenda nga baka tamaten dua enda nan di songota enda na songota na nona loloma na kalu may weekend and you have to make a decision na duru kina katumba se mena songochi bi kuna katumba yana no baka tulewa yana dingi the right of choice is le weekend to na kalu to na rede sona kena bare takine voltam bimbita giti kuna ninto bangolen ni tu buli matani ko ene boli batikila mata ko taratikin na batikila no wase chingkaba ucu chinon bi baro tekna kalu reta ngan nge wucinga na wase chingkaba salis mo chisu bakai wuku ko no wase chingkaba tamusuki ruanga na sila ke na soso buni wain basir sar na wase chingkalima et walunga na tikin. The temple was filled with the smoke from the glory of God and his power. And no one could enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels came to an end. Sa sine na banluto na kumbu manuko ni kalo manano na kukotal nga. Sa siya na tamat sa duro raw kinabanluto. E na baka duro mandelio na mati David sa toro kurto na inglus elibit. So sa redi kisa siyang tamat na kay duro raw. Ipirubat tikin tinkaono. Do toro hondo na chukchuk baturang nilo mondoron lo main kabi na katena kenangon. Yango sa singiring kay toro biraw na chukchuk baturang. Sa sana wo tinaw natakatakan beti. Sa sungoto chisu natakatakan bibang bulay. Weekend na lewi borbor. Kini balay na siyang ni Toma ni tigo na bingkara bitag chumelomal. And mayado endo nangona
sana vingo kina na nona venga rabi ni viva ambulai ni vivo sochi ni loloma da kabatiku weekenda ni kuwa ini sendola butiku kenda menda vakador ndona vakatulewa bet sachunga na nona nguna na kesongote kina ya nangona kesongo kina ya uyu kuma vakatulewa taka na nomun dingin ena buku ni venga rabi seda kabatiku ngoko bet nangona ya siang na tamata ena durra na bolotu na kalonga kena nona nguna kena nona kila ena vakador kino kwa mesa vakadavar nona venga rabi me lomala song ni katumba ni lolom dan areda asong na sang songota na kalu na katumba ni lolom abesia tani Lucifer me lomalai na taro le ngotor ma da basing sule kena me lomalai na kalu na second chance kenda da sama imbali ang sule na kalu na second chance ya obabnak na ali profesa ngi para ramotaka na tapona na sing sule kena be Lucifer in total second chance sa songo ngabi ko nakatumun lomalai sa may tigo ngai buru-buru ko me wawana dun rubikin me na baka uti kana baka rusay kinabandu kani bol tambo asatu me lomalai asatu me ibualu me lomalai ko Michael kirna ng losi ar sabi bal kin ngataliw isa iya wat na ibualu ngataliw kirna ng losi ar sa siya ni ngumatua sa siya ngatali ni kunin doon na nondatikin me lomalai forever sa siang taling kay kunin to norte kina may lomalay yana bunwa ando don mechiko kina o Lucifer may lomalay singin no na chiko buru siang ni ngumatua kina mabala ko sa sungotibe ko lomalay menakakuha tali ni giving karabi may kya kakuha tali ti ko na sana ni kalo ko na chiru pilumuti bengarabi tu na sana e bole kata na kalo may lomalay songo bi ko nakatumba makakutan lingiti ko melomala asayar tak ni katuli wasin kalkal melomala ng buna kambuta kiburo dreta ma indoni katuling losi ar sa mayalo vele velatu ni kuwa era tiko hula ngina buru-buru go asing ni rambul meretiko iki rambul meretiko melomala gona nonda buru-buru na tamat ambuli na klo ena bukunda menda tiko kina menda baka tuli wakin yenda na rida nakaya na yali prophesy Patrick and Prophets page 39 dama na buna sing talingi sulin na second chance sa song sarangabi ko nakatumulolom nakakutali chuk melomana in great mercy according to his divine character God bore along with Lucifer kembola ito nangunong pala sa busuchi Lucifer chuk kina na bugi na bagaronialo sa tumbuta kichume Lucifer kana Patrick and Prophets ito nangunong pala sa pamuri Lucifer chuk melomala ngo nakalo. The spirit of discontent and dissatisfaction had never been before been known in heaven. That time had come for a final decision. Kembali santon kana biba mo suci mbala daga bucu nakalo bi Lucifer. The time had come for final decision. Saya temen to nanguna na yalo ni bukitani ni bakan dundulea. Santon me sulia nakalo bi kwa nan dingin. The time had come for finally he must fully yield to the divine sovereignty or place himself in open rebellion. Nakalo sule na ngona ya. Natakabo kino ko ito ng dingin ito na watulowa sa kembala sa raida ruro ko na sana ni kalo kya na sana eve ko to chigumo Lucifer. He raida ka na prophesy he nearly reached the decision to return but pride forbade him. Sa boleh sarang ako may vibutuni may kilaw ko na ngun saladal sa ti humurich mo si chugam dang melomalang. He nearly reached the decision to return but pride forbade him. Oh, kilan do na kana naloloman ni kilo andu tarong to na tawo sing sulkin be Lucifer na second chat. Yung sanggere na kalo sa pamuri ko sing kilan na balabo ningon. Kangau kilan do na ngon balabo binak. Mesa reda rawo ko ya naloloman ni kalo reda ko na nangun saladala sa muriti ukina and God gave him the option. Dingita nakalo we siya nga ni
Baka sura rati ko ya. Nakalo sulibi raw ng dingi-ding. May Lucifer ng dingi-ding. May dingi-ding ikin. Asyang ni taro. God honors our decision. Yan na kaya natakabatal nga weekend na tamata. And sulibi weekend na ngalala ng dingi-ding. Yan hindi sa dingi-dingi. Sana kayo tayo muro ko na no naliwa. Dan reda nakabata ato bisita ni milomala nya talaga biya tamu ki asaba ko rota na tamata na kalo ko choba ka kaya tara mo kana may nakau kita nga satu nivel iya may nakau sa kilay kin nakabi na kinakada mo ka ko ni kana kina ni ko na mate baka hindi na 5 sa kana kin sangay baka tali ko tan na kalo ko choba may na ver ko iteni kamo reda na gele kambuli makin ila using kila nang balabo ni ngona nangona ni bembuli ruanga na kena wasi ni boleh ni boltam wasi ndonga wasi ruwa na itala no ni bembuli ruanga na kena ndro ni pep kini bembuli akia boleh kita mbek na ngona ni bembuli kia lile ni boltam tudo me kena menu le ni nona bembuli na kalo tarete man baba ko ni mel ni buli ndono motoka tamani baba ko na kena menu yentana reidongo nang kena buli loma lang ke buru-buru ke tengah jukin turang erona singa boleh cuna kini tung-tung na boltam ina ka ngowe kaya sakit baka talay ko atan kina kalo ko chom na wer ko itin kama reda na gele kambuli mai kina ko kwa to sari diki baka talay tan mai na nonro chico rosa mai chico bulangi rosa mai chico lenga ena tonda kuni were indonga na katali inda reda nakaluwa sulevi raw na second chance. Second chance asat rotong go nong dulu baka tata na baki. Na kena sulit chiku na second chance go. Na lolo manikalu kembali antorang ngonong palaw talaga sulit kini biset we Lucifer mi lomalay. Evambo te sivita na nong dulu yang baki. Nono pa muriset tani buli nakalu mi lomalay. Iyong bikenda na kautamata may biatama may bikenda ni kuwa. Sa uchunga wonung dulu bata tanem baki nono busuchi kenda chuku wandende non talo mani kenda chuku wandende chule chuku biku kiyo nan dingi mendor dingi tak nono lolo sendor dingi tak na ngunsal talaindren me bakata ka wata maki nono talaindren meru kerni anak kau yana kalu asing ni bau tiro ni singa selo mani rotunga chule bro na second chance meru ni bakatulu akan dingi tak na lolo kasa rota na tala bulan ni tala drendo. Dararita 6 bulan ni atama. Dararita talaga ko weekend kede na tamata in general. Daw na wase dio tikinaitin. Akakede nga sa pagitari kinay nga mo kita ka na numingon. Isa siya natakadaka, siya nabakasama, siya nakilaka, siya nabuku. Enang bulong-bulong ko kuya sa lakot tiko kina. May kena to na numo binakang mo. Ningone tabuka kina numidin. Sa songo kina nakatubo ni lolo weekend na tamata todo. Kendo na baka tuluan ng ding-ding mo baka dora, na buku nimbula kina mati. Ono baka dora, ni ko sembula, ni si chigubiku na idin. Yan doon itong bibyo, baka bikinto na natangani kuwa. Na songo ni katumbo ni lolo. Basi ka ba, baka suri na batal ka, eto na zonga. Ni kadyo mati, bata mo sa nanding-ding mo baka dora, ni ko sembula. Onding ita katuna loloma ni kalo, siya onding ita katuna sala ni talain renre, siya ng bula ni balbal. Ya indo na kami, ding kina, dele nandang ni bula, kaso nanding ngo, na pinakata mo bibakararam tagkin di kuwa. Balete so na pakatuluwa dalen tatakaban na bisinga, enta sa muridu kin na sala, menda na songota kin na loloma ni kalo may weekend. Dorongota, na ding enta pakadora chiko innovation. Kila ni kem don tambe chimingor ndo warong kem don ding chiko. You are making a choice. And hukumu ya mon tambe tiko. Kaya sabi ding mo tuza mo lako. Ano mo ding what lo. So every moment, every second you are making a decision about your life and about your destiny. Kem don ding chiko mo don tambe to warong. Ito na ready ken ding
Dava iko takaba tiku membeleta no mumbula. Ena buku ni nona loloma na kalubi. Kaju na karin korni to wase won tikine enta na bula baka ibe. Ke kanta sava ka wele tak na loloma lebu nikal. Ena reda nanga majur sul ka batin tus iya me baka na singeno. Ena baka talanga ki nona lagu mana lubin tama. Gondon na dona vosabi baka tau batanye comparison. Baka na singeno. Ena baka ki nona singala mana lubin tama. Asok na katumba ni loma ena ngau no. Ebida na comparison kentaran da kabiki. Dona naka ayado naka erdakaba. Ena buku non baka tulewa. Doa endaran reida naka erdakaba. Ena buku ni tuku-tuku. Bunu taka chiko no. Ya so na baka tulewa. Enda na baka edor ni kuwa. Baka tau kina. Ona songo iloma si na songo itum. Ya urita na kalu songo tanga bando na katum. Elewa lu songo iloma. Undo luar songo itum. Songo tanga bando na kalu na katum. Iya na dingi ni ko ira songo iloma. Ki ira songo itum. Apaka tau taki. We ira non baka tulewa baka tamatendo. Onu andingi taka me songo iloma. Ira lewu ngarandingi taka. Mero songo itum. Ya na kalu asengi bini asongota na katumba seng nimbaleta mer ni baru sekino irleliu asongota na kalau na katumba ni sakilau ko na ngonon do me songo kina na katu ena buku ni bakatulua enda sa nagi kina kanda sa signi be butu ni ta la bakatulan sa dakau enda sa dakau me lo mandandina da sa dakitaka baka indina na nona loma na kalau sakaita saruta sa vivutu ni nakalo ni mbulia na tamu. Tana rida na kayado. Songola tiki loma ni wanga kono. Yana wati wase vitu tiki na tinkon. Iya na loma songo tirtu iloma. Na nona lewa ndondonu nakalo. Betako kalau ndolo loma turangan ni lewa ndondon talenga. Nona turangan ni lewa ndondon talenga songo chiriki na itu. Duanga na katumba. Songo ena loma iloma iwalu. Songo ena nona lewa ndondonu nakalo undolu ituma. Asabi butun ko coba ni bulia na tamati baru. Don ronemba kina nona buso chira chukuna kalo. Era siangani da kawa in donaka ena kaira rongo da chukuna hukuni bunau. Esekin donaka era sanggata na yalotam. Dorongo na boso bangata era sanggata na yalotam. Yanan ding kintu bakador chukni bisi. Tu sanggata na boso ni kalo tu singi betali rarokin. Se tu sanggata na yalotam. Rongo na kakai na ni boltam. Ia ko ira kina ngo saya do meri bakata karkara. Asa boleh minta bakata buli dikina. Ko ikenda saya do dikenda na ucuci ni ngona. Me bakana singe no na bakana singe lismo ni chisu. Kento sa chingwa na ucuci ni ngona na ngona mi lismo kino chisu. Na tabaya do en rongo na ni ngona ino. Ko ngo kusakan kin wikim do. Sa raora merka kuni tundu bina tamata na bugni balbalda. Kina non rabo sa daki nga. Sa singe ra merka kuni tundu bina tamat sa boso wata taknel. 120 years na non rabo sa wakdada tagati na yalo tambo. Natamat. Yan ang dingin to the kawati ko na bisi. Arito ko. Pakati was a haunting in tulu. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man. For he also is flesh, and his days shall be 120 years. Yan na sa donan raw sa ulang bagi na nonalo manira chiko na. Beba ungkiti chiko na yalo tamu kinanon rambulan. Napaka na singin no ay napaka kinising luwin tama. Kilaw binakata miu kaya. Doon nang ngunan varwakian bulan ni luto ni kabito ni. Do talaw sa mo kaya. Sa doon nang ngunan pakan domong bulan kinaluto ni kabito yung tasati ko kino. Ito na rin ke 120 years na nang ngunan na yalo tamo. Bayra na ngunay no. Ni kuha na luto ni kabito sa doon raw 5 sa kawal na yan baki na kaya ng bulan chukoy buru-burong ko. Me vunu takati ko nandina ni ocho chiningunong ko. Me vunu takati ko Adventist na lesu wa Roma ni Chisu. 158 years. Tasariri binakan tasarong. We have the infrastructure. We have everything.
Dapat TV station ini, dapat radio e buru-buru, na nonton health system sing tutu batakin total mata lu tunggu. Nento tu edra tambah dibihu ke lewu tundu lele na Red Cross. Tuba korni buli tuba ke university, tuba ke raran wanga buk. Na daba kento lekata tip. Daba enta lekata tip. Na yalo tambu kwe na buni kantina. Isiang ni nabe leti tiku batiki kenda nabe ngona ke. Nabe bararama tagi ni yalo tambu. Nabe tumbir ni yalo tambu weekend. Ya endo na decision you kuna the kabati kuna be singa. Whether you following the voice of the spirit or not. Mokila kia baka usasing teu va murechi ko. Nabe va ungechi ni yalo tambu ni kuwa namaka. Iko sa murechi kuna ngoni sala. Ni kuna songota nga batiki kuna nomuka tumba ni lolo. Meba kaya dha na ngona ni no. Donan ra rosa kama vanambaki na rosa nambaki kani volta mnai longo yana seng ni be leti tikir na tamata meta o mundo ni sava ka lewe tal nga kokoya sa donan ra rosa nambaki na be ba ko ngete na be bara ram tek nyalo tam er sava ka domonga tekir sava yalo koko tekir nga na tamat er san dingitak mertalin renre er sa sing dingitak na lolo maniko. So it wasn't mendaka ko ni blame ta kana kalue. Sa taka na nona inu na yalo tambu me bakararam te kenda men tumberi ken. Kana Roma wase walu tu suka on. Ia na yalo tambu tanga sa masulaki kenda na wutungu. E wutungu chu na yalo tambu. Me masulaki kenda sa sianga ni kila na kai kil kenda mende kerea. We don't know what we are doing. Ia na yalo tambu sa viva erer taki. Viva oraram taki tik. Ia sangai levu ngana backslide weekend. Ena lo mani lutu. Kilangon na ririku levu. Levu weekend and dan dingi ta kami dan songota ngana lo mani kalu mai weekend. Baleta ni tisa sini berongo dan do mani alo tam. Na be bararama ta ni alo tam. Levu weekend sa sini wili kana nono bos. Menda ke kilawada na alo tam. Ninta sa sing madan wili kana nono bos. Na nono bos ya na dina. Na yalo tambu na buni kantin. Kembola na nonda na liuta ki pakaram tek mina yalo tambu. Ena pakatau tek mina leu ninga una ento sulia mina wili kini bola tambu. Bata ni selwo ni yalo tambu na bosi ni kalu. To sangka ready kana decision to the kaba ena wuku ni pakaram tek ni yalo tambu. Ena pakatau tek kina. Na songo ni nomusongo ni katumbo ni nomulolo. Itu na ready ki. Wala daki de boso tana kalau kini kono boso wada tangan na yalo tam. Nata pa na ya na bimbi ni baka sa monon tapos boso wada tangan na yalo tam. Sabi tumberi chuk nantin tanga imbesa ngani bimuria nantin. To na rete talma de vida na ka enta taka chuk kina yalo tambu na lotu nikawito. Na lotu vakaristo. Ini salah ko may koko yana yalo tam. Ena baka tekila kewir na kay buru-buru wala da. Kena kanto dono, kena lewa. Righteousness, sin, righteousness, and judgment. Tu sare da na daka libu ni alotam. Tu sare da ni wala da. Tu sare da kanto dono. Tu sare da na kanto dono keni wala da. Sati ko na kena turangan ni lewa na judgment. Mena baka raum bimbi tekin mena dike ka rei dikina. Na kanto dono keni wala da. Tem kanta se besuki tu ngani balbalda. Tasaba vakita kiti kuna zakata ni alotam. Beto ko me reveal ta ngani balbalda. Emma vakata kila. Kana choni wasa chinga bati ngani tingna. Iya kono kai masuti tama ko na sulia bikim do ento talan don bi bakati. Metiko ngaki kim do kasing ni mundi. Ayalo tam na buni kandina. Ko sa sing ni bakam botor. Rawana kai buru. Are? Buru-buru sing ni bakam boch ko na alotam. Me baka nanguna ino. Sing ni bakam botor na alotam. Sangay sing ni bi leti tiko sing ni na bi ba unget ko na alotam. Me daw na nanguna. Bat ni ba lewe nga ko. Abi na kata mi ukain to ni tuktung bimbi. Ibi na tuktuk lele witi wiki. Ka tiko kina na baka tuluwa ng dingding mo baka ito. Ko na alotam ko may tiko nga kike mundo. O ko turang ni nondang bula na luto ni kabit. Full stop.
Kesa siya nga ngau ko do tawas tani nga mabi ko do singrawa tento o chisu me chiko fatake ke do kong na lo tambo na kalo na lo tambo ko me tiko elomanda o ko na huni kandina kina mamla ni sa tiko elomanda kento na ngona into do minta reki tak kina wale na ibolo tambo na bosni kalo na lutun kabitu ngonongo ya kan ram kan bimbasai kenta kajukin terusul kawalondol na baptized members na lutun kabitu nangono vande tu lesson tu kina bitu nembaki eli mangano ndol na lesson ni print gichu and we claim 28,000 me ato meni kuwa vi ngano ndol na lesson ke de print gichu pa bichu babala yakinto 28,000 chunga that's only 1/3 ni lutu ni kabit kesa 1/3 ngai talita kamera bulida na lesson mer bulida na ivola tamu na sabe varta kaya eroni ketolu ni lutu ni kabitu sing bili kana bosi ni kalo ya na bosi ni kalo ya na nona bosi na yalo tam na buni kandin kembela rota langa ni katolo tin kabitu isang bir na yalo tam apo so to sa warta tu so na bosi bibi na bosi lele and that is reality na so ni ka tumba ni loloma baka to ta kina baka decision enta takabati to sanding ita kana platform go me tolu na singa to buli kini to shebe school meron ba su kay kinde to kina ibola tam amen over amen kina and that is the right path to take merawa nito bakaturang at yung ikin na yalo tambo binabuni kandin meron to liuta yung na yalo tambo na bibararamtaki and then to dawi kalao and bishi yeke baka yuko na singita kabati ko ya montolabo no lesoni tolabo no ibola tambo yuko sandinga dingi takati ko na path mena songoti no mukatumbo ni loloma nangoni ko na matikina amandanga sana songo mukatumbo ni loloma kini kerua nakalo na songota no mukatumbo ni loloma enandona ngona baleta ni ko sa dingitaka 100% no mumbula mukaku ni wili voltam mekaku ni liutaka no mumbula na yalo tambo ni kalo yangona na boswada tak na yalo tambo when you rejecting his word when you rejecting the truth o sing ni be talirara wenandina yuko sa tewu boswada tak na yalo tambo tonare de vida tal ken bagnana ini na lakmaya ko na yalo tambo na bakatakla ke burubura kada kina kandun kina lewa tikina tinkawa ikuir satu mberinal tambo ersalu benikam to sana redi ki na nonda ivala vala na beisinga enda lubini kalus enda lubin tewo na ibaka rauni mbula enda mbula kina na beisinga sabaka tau tegi kina rongoda na nabi tumbirni alo tambo kaina kini bol tambo ko nga tumbiri rebuli chukuna alo tambo o ko nga edagdag bata chukina alo tambo era lubini kalu kini mbala wiru wara baru tagitiko mera lo mana na kalu mer talira rau kina nono bos e vetumberi tikbir na yalo tambo era lubini kalu kila vina kata meuka ngo e chiki nimbula ndona riri kuliu sa chiko vio mbole tana sambalabu mai nangona ni lutu 158 years na lutu ni kabito buru donan rau tol sanga vulkan do na mbaki na lutu ni kabito ibichi dana rede turang ken maram na lutu sa vivi begitu ya na program kena activity sa kay na program go da sageda kau isenga na lutu it's a lifestyle na lutu kena kanta da kau na buku ni lutu e chiki ni mbula e chiki ni nona sa turanga ni nonda mbula na yalo tamu e vi vararama taki nonda lako na veising na yalo tamu enda luve ni kalu sing tali ni singa tambungan tagay lubi ni kalo on na singa ta lubi tun tewo no bitu na singa iko lubi ni kalo kem malai ko na nandoka ni ko lubi ni kalo ena kawa rai na kawa rongoda na kawa da kawa no muy boso iko lubi ni kalo it's a lifestyle dona rida na e vida na correcta ni voltam da ridi tani alaman ingona ni rau sing undrenri e sing bisuta kan ono ito ni mo dorongot na kaweka ya na kay ngandrevi weekend kaya kan da besu nga na activity ni lotu kilo to na baka faris tu nga na tulo kilango sabi ba su kinto na yaw mento yaw ta kinto ndo kina to na redi ki de bitum birchu ni alo tambu singi vanga una singi so nga na singa bitum bir ni alo tambu
betoko sa turang ni tumbula. Ena bisuta kan ibarau ni tumbula ni masu. Ena bisuta kan ibarau ni to wilibol tamu. Ena bisuta kan ibarau ni to vagandinan nanda to witnessing. Gona yala lo sabi aparta bikin. And that is the decision you gonna the cover you gonna be second. Kalau tiwa sa lima tikin na tingkawan. Bunga dosi ateliu China minit ya impalawu chiko kena happy mama tungan untuk presentation. Sana wona kolok sana dim. Ya usaha bina katang mutarara chung kona kena konsep. Na so ni katumbo ni loloma. E baka uta kena baka tulo o baka dorcho. Na dingi sulia chung be kenda na telu na bisi. Ia ko saka ndo lako boli na yalo tamu do na sing takawa kin nang ngandritani to baka. Ari. Ya baka ya na tingkawan tingkawal tingkadiwa. Iya tingkawan tingkawan chukina tingkawal na ito baka yaw. Iwala da kita nga liliw kinta kahit tunikua. Yan ito baka yaw. Ya kahit tungan na tingkawan. Kaya ko kaya dola ko boleh lo tamu don sing taka bikin ngaditan to baka yaw. Ya to na taratal do na kina baka raw na do talaray. Kaya baka luray chuna to baka yaw. Kaya mo lang tasing lako boleh lo chukina yalo tamu. Kita to sa tewu reject taka chukina yalo tamu. Di baka ni alo tamu to sanggat. Vitumber ni alo tamu to sanggat. Nanti ini bos ini kalau torongo tambalat na bos ini kalau yana na yalo tambo ya baung kita cuma na bos ini kalau betul kau na buni kantin to sanggat. Ni kintu salita kapital cuma to ngangari to kayang. Kintu sambil ingatan cuma na yalo tam. Kuento don me tumberi kenta cuma bisinga. Kuento don mental lako betul kau cuma tumberi na yalo tam. Do lako boleh na yalo tam. Vetumberi na yalo tambo di kulubi ni kalau ina bisinga. Do lako boleh na yalo tambo. Untuk maruriki na may na dukali ni pala seko na to bakayang. To sana rida, yan na baka tuluwa mo baka adora chikunis. Isya na wele, isya na mode. Masota na wele mama to. Isya na baka wele. Isya na lukuyara. To na rida iki, iku na siya ni indambi. Kesa vitumbir chikubi na yalo tambo. Kesa lakubuli na yalo tambo, ano binakatamika. Uyu na tamata ni kalo na siya ni indambi. Uyuko na wakata kirto na chinkaro na tisipeli. Isapak sulimirto na koko ni alo tambo. Urto tusan na kichisu. Ena dhaka mana. Ena now. They become aggressive in witnessing for God. Singin to tosongongo chiko. Tosomolmolumut. Kila yan na nandingin na wakatula mito dhakaw. Kembala, asapang mamasuwikin to na leo ni bubal na tanganikuwa. Dotal na step forward. And then into bakambato, into murichisu, into dawikalaw in bakambato. But over nakatamiuka, whether you like it or not, we have a day of probation. And nandun ang una sa tao. Whether physical death, sa nasongkin makatumba nilolom, si nanguna nagasungatikin nakatumba nilolom, ninta sa rejecta ka na nalolom. Reta isong luto. So kung nakatumba niloloma kinasungsong luto ibito. Doredong. O kwa sa bakang talingan, may manirong ngota sa rakasa tukunelo tambo biro sungsong luto ibito. Alright? Doon raw rusong na yung baki. Biba ungkit yung nelo tambo biro na tamata. Ersing ni biro ngota. Ersing ni biro mbulataka. Ersing ni biro taliraw. Redong ko na sungsong luto ibito. Gua na chikin vol tambu to wata kina so rena tikina bitu chingandu chinga bitu tusuka diwa songo lo tu bitu tengu maybe efiso me advelu to share kai ke de virtungo o kwa sava kantalingan me manirongo na kasa tukunelo tambu kina songo lelu e bitu kini balambala nakalo ena vata kila saranga na wasi ruo ke tolu sabe tukuna tiko menda rongo na bi bagrara mataki ni yalo tambu. Ente na rongo da baka taban ando muni alo tambu kaya kanda sini be willi kana nona bos. Ente sini be wuli da nona bos. Dusa turra no ko be kacho. Kue baka antalinga na kembula kue baka antalinga me rongo da. Sa libu na ka kento to rongo da chu. Ena sini baka impalan bala ka to rongo da kaya baka kento to sini bingo may na baka mbot. Sini baka mbot na sini baka impalan bala ka to baka mbot kaya baka to sini tali roroki. Bakambo tay lako bata kina taliroro tay nakakin ta turongo sarangay mi
sanangai marauki na yalo tambu betu kwa na vuni kantina wilika rongoda vakambouta ekana vakatevu no vatakila wasendu tiki na itolu sakalunga to sa wilika keir sa rongoda na vosi ni profsingo ka vakambouta na kasavulai kini ni savole kana kena ngauna lewun lutu vakaristo wilika rongoda tu ir vakambouta mertalira rawa ya do talabitala no ya na non talenga lewu talana lutin kan non talenga misan kandu non talenga talenga ilong tasawilika tasarongoda maruta kamenda viusita saya to tunga na level ninda dalakani bolutu minta lebi wisita wata minta vakambouta talira rawa ki minta vakamaruta kana yalo tam dona rida ni watching na viva unge chingo ni alotang vera sok sok loto ibitu ge kavir talanga na sok sok loto kaya kando sing ni vivu tuni sana sok vike mundo na katumbu ni lolom dona sing rawata na bula tamu ena sing ni boleh na mundo ni boleh dimbula dona sing ni likani na kau ni bula mi lomalang dona rida na vitun ruvi tamu dona ya kaya kando sing rongo na non domo na alotang bu ni kalo yana sok sok loto ibitu. So the only last chance we can ni ko menta taka wata kena yalo tam. Kana taka wasendo tikine walu. Don nang rawata na yalo tambu ni don nang rawata na ko ni salak me bikim donata yalo tambu. Don nang daw tukuni yaw may Jerusalem chutia Samaria ka doba na yalal kibru. Nata na yalo tam. The power. Don nang rabasulu mina koko na power. Enabling transforming power. Na koko menda mbula kina na nonda vakambouta me mbula kina nonda venga rabi nonda taka vechiso sok loto vitu are na dabe taka tu na sok loto vitu nisa reda ngana sok loto vitu na yalo tambu ninda sasing ni verongoda na viva unge chini yalo tambu iko reda na yalo tambu sa TV kandra rani wochi na viva unge chini yalo tambu kina songo loto vitu indona kasaya satu itu mbo chisu songo loto vitu asa ambilingi chisu tewu ngame be efeso ambiuta na loloma to manda sariti sa tamuela ngana mbula ko sa matenga Philadelphia sa vonga balelebi kuna kokoa lito esea sa segini kata sembata dona songo ni posa kakedo chisu bertona songo loto vitu au sabia luar kini ke mundo saba kaya kapa ko sisil me biao na kanto da ka tu ni sok kila wina kata meu kan kondo ni tuntin and tu bimbi it's 158 years na loto ni ka bitu borbora me bakana singa inoa ke kento sa loto ndi na kena bongo kento hunu takati kuna tuku ni no na timing message no abunu tachi na timing message na ngona for 120 years no nanguna na yalo tambu was 120 years kaya baka kenta to sa hunu takati kuna timing message na ngunongo kini mabla sa 158 years ngona viva ungeti ni yalo tambu na buni kantin ena bun rarama to tu takati iya ngona yalo sa reda chimo chisu baka turangan lewa melo malangi na lotu vakaristo sa seninge berongoda ti kuna ndomo ni yalo tambu iguna redi sa singane muri chukuna ndomo ni yalo tambu sa na tumbu ngapa kali na ivolvola ta redi lito siya sa lenga ngeliado ni lutus efeso sa lenga ngeliado ni lutus siya sa bakalolom from bed to worse may na lenga kina bakalolom sa vasara na songo lutu bitu kendo to redi kendo to ika ana rai ni kalo ana buku ni tuba kini lotu vakaristo ni kuwa sandambe vakatui e vitu na matana e vitu na nona ileu na nona vakatulewa e vitu na elona na elo chisu sa talai mai burubur retungu vitu na elo ni kalungo viva ungechu na songo lotu bitu salu renga kina entona bosa vakai piriu e kai chuko na ena ibola tambe na Roma na wasendua na vosango na ndondomo vakisisila kalako mai na vosa va kirikingo na pathos na vosa va kiriki soul disease condition e tovi matena yalo
Itu mati na lomanda na londa vata kenengon. Tu mati kita na tambul. Na itu vakin suku-suku tu bitu-bitu ko sapatos. So disease condition. Londa lomanda na ngon da satu mati. And we push Christ outside of our life. Na nonta na lutu va Kristo sa tu ni kuwa. Ta satu tu na buku vata mata kina koko vata mata ta boleta na kau nga weekend. Benda garava kina na lutu. Kaya na biso ya na bita na kunim saudi. Nangonang urongo da kin. Na kaya sa vaka tau tegi mai. Na nonta tu executive mer sa arabaka lesi lewu kete ni maten. Iya usah baklas sokunu na lo mau kina lo gumelo. Mersa ding ita ko irna professional mersa may leweni executive. So we are trying to run our church and avagaraw ni buku kena stand ni mbulay burbu. That was 3 quinquenniums ago. Ayato kena visu ya may na division. Merra didi ba ka na professional na nonda ulo ni bili utaki burbu. Ausing ni mbedi ira. Kanga ukaya na yalo tambu. En nona lotu nakalo. Ena uchochi ni ngono. Ausa woso oti ena buku ni strategic plan. Ukaya siyang na endona pila lewu ni kena vaka dori na puno tagi ni kospeli na mission statement ni lotu ni kabitu na yalo tambu. There's no other power. Siyang na bitu na pila ni lotu ni kabitu na yalo tambu. Au na siyang ni regret ta kana kautukuna. Bala tau reita na toso ni lotu na ngona tau manda toso ngai na koko ni yalo tambu. Siyang na buku ni tamata. Siyang na vuli ni tamata. Siyang talanga na ena tubu baka tamata yanga ena tubu baka do sareta sar tungango biba ungge chuna yalo tambu ersing ni berongot gele chini ngana bol sok solutin misatu itumbo chisu rongot sagi kau chisu koira ngake tanga soloma na kau na bunno do kadun ruwa ngomuma tua kina ka bebutun songa na katumba iya na dobi ba tingu ina yalo tambu ko sa talam ko tamaw ko na tambu ena vaka bulidi kim do ena ka kedenga ko sa wosta bikim ka kedenga au sa wosta bikim Kilau do observe ti ko na nintu sebe school donaka na kena musi chigo bia o ba bere binaka ni kalu ba tarame me bitu na mbaki na nungu bagande o lesoni and he taught me a great lesson. The most blessed work I have done in my ministry nungu me bagande tatu na sebe school for 7 years dokila na nanguna ya Ucing nungu buli may ispi pa masters may sa misulti yung natakatak bagande o lesoni kero bibal kini balilay Kila tenang unu pandai lesion tu ai ronan to lakin guiso na mata orua. Lima na undolu na kin guisa winan do na mbaki. Saubi na ko irna taka taka bal dulu. Iya nabi kadi bide de rata ka na klubiao. Denengan wa sapa masters mai mespi. O me bande lesioni. Donaka na sebe skule me bakal lesio ya lestyle me ukila na no bola tam. Oba bibina be kim do sa ngole ti ko mai ni ko. The best opportunity
Auchu tarenko manda se duru cuma se offline. Tarenko se duru cuma se offline ako. Iya pakai sa offline ako eh. Hah? Por sa offline iko? Oke, nawalnya bukilas Dr. Roro? Iya mas. Oke, dan Ronan. Bukilas buka iki ako eri offline mai. Ya, to wadu nawalnya bu nabaka sama to vital no chikine. Reda mai bosti kino kana baka sama ni bimbi non da bulet ni volta bu mai tatar chikino kana saber school. Oke, anto nabaka sama din vertati mo ko Oke, buka indo na banua. Me bukia na mukila na volta buka bukia na mumbula ba ba. Alvina kana na Sabbath school is one of the most important part of our service, is Adventist. Baleta go nangaw nandu pa to kay the church at study. Go nangaw na ko andambe kino na lutu. Me buli. Me lebur sing do bakilach na kalin ko na. Ngon dunduang ay tutubatakin na kanda bulita. En buru-buru to. Okay. Metomitin yang amatakan ko wakatun soka no mananding-dingi. Kapag bikem to chungor nona lesson. Na mataong ko dapat ko no maniwilingus. Dapat ko no dawilingus. Jer? Then kita akan pulang ke nomor. Okay. Na mulingus siya na mitarong iko chikin. Na nomunding na malion ni binakapatikin na daw. Na ay choose between good and evil. So ano nomunding iko. Kaya baka sama ko katibilo malain. Kaya call heaven and earth as witnesses. Merbandin din ay. Yo kwa sambiti matamu nina daw. Ambula. Kena. Rusa Okay. Kalau ngata kena pibunru. Tunu ngomong tinggi takai. Kaya apa kasama nondo tutik ni kuah. Buki kenda nondo batu lewa. Buki kenda nondo anrap taliban nondo bulan ni kani bata kena kana. Enda robo sawarta kacu tal. Le weekend sa anda be chunga baka sama ni program. Satu kuning atos bangga. It should be a lifestyle. Etik no mumbula. Siya nga ni kay sa Mapakasing kay Global Youth Day the Tosobata, there must be some sort of unity. Okay? Stability if you like. Yan ang unang rin tala ko chikin na. Yeah, bisa rame tik ni lifestyle. Masana mo lifestyle. Kaya para rabi siya na program, kaya to bakachuk nga doon na tawan ng battery chachi tos. Kaya binapalip sara saan tumawas ito yung matagan ni ko, may ukikin na ito tikin na nakalo. Ano mati ko ng bimbin ng dingding, ano mati ko ng mapakatulawan ni ko, ano baka tao tikin na numitinti. Parang kacon kenda we, may baka madalatak ka, boro yung doon yalo, kabaka ito data ka na mulako-lako. Yan siya ni matak. Ang ito masuk. Nito kalo kito ang binapalip ng matagan ni ko. Meron kita may vital no kabayan radical tipo nito bakasa di nasara kay tugo na mo ni boss bangaw na nakakita okay kito may kito red sa kanin do nakawo ya na rukun matan si kangaya do ni kuan at tal na ngaw na may mur ako wala ka pra ngaw na ya na may ato may baka wala tal nga na ngaw na mur nan radingin dingin tala kan dingin ta kan na kangaya ba maruta kan lon na bingaw na south
Ran may yata talaga may pakaraw ng ding-ding, kinapakaraw ni pakasam. Yan ang ako na yung murin ko. Kita ba binakawali ako naman ito mate, musumuniti yung matakan ni kuwa, bibahan ratiti ko hindi mamitay. Kinakandang doon ni Kim Bakayazar. Hindi ba kalungan tati ko nono ng bula, okay ko iti ko nono ng bingkarati. So, habis binakatalangan na matabitay din isotaraw na matakan ni kuwa. Ibu kay kito na kalung, kito nga tundi, kandi na bikin. Nawali ako ng bula naman ito mata, may bilo tagatiko, durlo tumay lalsing. Gay maroy ko akira na mata bubali, kirto na kalung. Merto yang apa kali bikin. Nawali sa rin ito ang bula totoo na sota ni kuwa, kaya malati kay Viti, sa mating may balay. Sa may Amerika, sa may Australia, may Islandi. Kaya talaga nga kay parorong ito may na Facebook. Kaya na YouTube, sana may mas, may batati ko na nomo ni Bading, kaya maroy karoni kina nila ko ng karabitabi na singan ko. Kaya kinarito na sa ati kong biyagang ni Sala, hira sabi ng karabiti kong baka may New Zealand, tingin ng onong sa ati ko noon na nila Tani Tomas menibukir na kalau nanti na kadiri kini. Kita Tomas tika na buku menit cisu. Itu isor. Tani te vambul. Emeni. Nobody must have. Inaka. Ang tortale na tikini ngaw na binakongo me zabotendo na pakati na binakali. Pinasakabaliw na nomunisula na nomuningaw na. Menda main dua batal kira mata kabinakan iko nonda may rongo na bosa ni kalo kambuli kira nonda bula. Seko nonda biyo kani. Bata kira nonda kalo. O may tutala na mata kabinakan iko meda botendo na pakati na kalo. Weekend na sema chumay ni Sulan. Sema chumay boyban matan. Weekend na sema chiko na biya sa Viti. Weekend na sa ngoli chiko bali zakazaka. Weekend na sa tu bali zakazaka. Kau musuh ni bingkarabi na matabi na kaniko mo baka binabina todo do na bosa ni binabina kalibu weekend na mata ka binakaniko pe baka binabina talta tunga nanda pulang ya na mata ka binakaniko na balebu talapani ano munisela tunga no muningauna kena ukitura ni mamimbola bayalo sekona nomni ngusuni lomani kaluti ko bikeman na mata ka binakaniko kasani tumasu mena wibuke na kalune alo tambu kina nom nimbula kina bingarabi kina mata bubal na bisinga telsara nom ni bingarabi na balebu talatal masta na mata binakan kuwa na nom ni sama cumai na mata binakan kuwa obe para numi kentangay na kabinakan kuwa men siang na kairda kai vale na kay sema mai na Hope Channel kana rogol kina punau ni taltala na seta gitu ko na Hope na Facebook ni Hope TV kay kenda na warong tugu ni Silandi na Zoom na network kibir na sosongolo tu mai okalan mai ni Silandi ni vakazengu vinaka ni kalunga tena singa vinaka ni kuwa ka nonda kede na loloma ni nonda tura vinaksa vale na vale bunde kalunga tako tunaingan ni kuwa napa